Чувашинре шамбр корреспондентсен слёджи иртре. Елана гене торых тельбулова хыбар издательство шурджи иртерджи. Унда пачекренех сова гала, терленджик шыржалама кымыллаган, үгерме юрлаган шыре яғын ажабуштарынжы. Пызы гуява перенештерсемде ғутшынжыш. Візем калимыстызене ажабыжа телегларымызене хадырлес өзін хышпыр выртылнық не ұшсабадыш. Хажат пионер сосаятпа пинге тăгăшăр вăлербарема шулда тухма бушлана. Вăл калемăстысене первайхи удомсен тума булышаган каларым. Республикари массовая информация хаттересенче тăрăшаган чылай журналист ажа чухне хăйын пулдарулăхне çак хачатра туптана. Чавашчылги пулзасын, шарбин самахта, шарбин юрада, шарбин терде сыхланза юлма булдарат. Тандыш хажат редакциян юн корезем, шабах чавашчылгине сыхлаза хаварма. Бире пулужаще. Ажазымбе бір мөн пәжікренеге шлеме бұшлат бар. Ажазаджын женех. Малдан вазым тетте журнала. Хойзен сыну герджігізен ярза бараще кайрақпа бара. Школа жүреме бұшлазасын. Тандыш хажат падуслажаще. Слетра тандыш хажадан лауреатчысыне балыртыш. Шак сумлыяда хархинче падыр елдірігінче палавуш паш елшкулем вренегене Ксения Степанова дышынзы илжа. Вал Чуваш республикин цифра адалануыбе информация политикин да массовой коммуникации министрин Михаил Степанова налынчен хизеп ходжабе парнене вышра. Ксюша ытларах шуғыжа яраган калавзем шаржалать. Шеденегенеру ыры жолба утыр тезе дырыжать вал. Калавзене пидетленежен эбе пиде хавас вол мажем пиде бызык шиденю. Тада тандыш хажат мана журналистика енрень премеш удымзем тума булшныш. Перемена зенже е килде жеврасумен е ереги ялнак заметка жермаларады. Мен диземан тада да пидетлес келет. Шинзене хамы калазене кадардас келет. Полас калемастызем пылю кудам кинеде тулдарма булдаржыш. Вазем вале асталық лашизем ишлерыш. Ачасем телефон бай хитрес онуге чыктывас. Казыклы посем хадерлес. Юры юрлас, терлес. Вайде шарчаба ишлес енин вартынлық ізіне ожағы врыш. Шиденсен теле журналист Полас камалызыне вара. Әміче телеу батнешев харма и бир булышрымыр. Ачасем казыклы темазем суйлаза репортаж угерме варенчыш. Кала чучерхинче тадажах яраган янашсынчен хыдылмалы мельзене дишкерчыш. Шамра корреспондентсен слетне келегенсен ежі, шол зеренех үсе бұрат, эпин Чуваш журналистикен Поласлаха чудыға. Республика Галарым Валии Юлия Дюкова, Сергей Емельянов.